Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Ella manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Manu abulanen ngagdatdaton ni hari kanyak. Ket gapo tanariknak ti sinseridad na. Inaklon ko ti panagayat na. Jak ninamnama adumteng ti aldaw nga damaduktalak apalimid na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ella dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ella, itay pa adi ka matagtagari dita. Ada ka di parikot mo? Amom, friend. Agliman abulan ti relasyon mi kini hari. Ngam saan ko pa'y anakit kita dagi tinaganak na. Kastamot tan ti kapsat na. Masapul pa'y ngamin aya. Una, nasken aligal kami mat iti pamilya na. Saan amabalin nga iti pamilyak laang aligal ti relasyon mi. Amangan no tumay timing laang. Siguro Think positive ngamin Saan atila pampanunutam? Kasano ko ma-think positive? No isumat ti mga aramid iti rason, tapno agdwa-dwa akan kwa na. Apay anak ko nam ti kasta. Amom, friend. Atapok nga adelim-limad na kanyak. Di nantupay kayat nga igamak ti cellphone na. Anyangay ko matilimad na kan ka. Diyak amo. Basta pa nagriknak kat adda ilimlimad na kanya. Happy mansari, Ella. Agyaman na. Pasensya kan. No italaang manen anak ko umayak dito yung apartment mo. Bisyak namin iti trabaho. Anya nga tano ijay balay mati pang celebratan ta iti mansarita. Sana mabalin. Istrikto dagiti naganak ko. Kaano ngay nga rod nga iyam amunak kadakwada? Saan pa nga ita? Timing lang. Di ka mandanagan. Yam amukan tumatlaang kadakwada. Okay. Saan ko man aday tati pagsaritaan ta? Enjoy ang takit di ti man sarita. Ado ti makan, ken arak. Mangan ka lang. Kalpasan na. Agawit kamit kan. Ha? Itaman pa'y? Nabanukak iti trabaho, Kari. Kayat ko, taginan. Naimbag ngagsapayo, Sir Ben. Oh, Ella. Adda ka di ibagam? Sir. Mabalin ka di nga aglivak, oray may isang aldaw lang. Apay kuma. Adala na pataga si kaswak, sir. Okay. Kasaritam nga rod ni Bea. No kayat na nga agsinukat kayo iti day off. Sige, sir. Katagyaman na. May sangal daw lang, Un, sir. May sangal daw lang. Okay. Sige. Aramidon pa yung umuna dagiti reports ng paaramid ko kan ka. Usarak day jay intun malam. Ella, sigurado ka ka di iti dahi ti aplanom? Wan, Becca. Naskan amamwak ti pudno. Adda ilimlimad ni hari kanyak. Kat naskan amamwak no anyaman da ita apalimad na. Amom ka di ti pagtrab-trabahuan na? Wan, amok no sa dino. Ngamjak amo no sa dino ti balay na. Ha? Kasano nga rod amamwam ti ko na maapalimad na? Di mo matgayam amo no ayan na ti balay da? Adda na panunot kong aramidan ta. Anya man ang daytaan na panunot mo. Mapantay di pagtrab-trabahuan na. Kat inton malpas ti trabaho na. Surutan ta no sa dino ti pagawidan na. Ha? Kasano ngay no makita na ta? Ay na, friend. Diyak kaya ti mairaman no anyaman ti parikot iti nagbautan nyo. O, di usaran ta tilugan mo. Idikas na. Di na maamuan asur-surutan ta. Sige nga rod. Sika ti makaam mo. Sumuro taklatan kan ka. Becca, makitam day ta balay. Wen, apay ka di.
Panagkunak kat day tati balay dahari. Ay, di mo ibaga nga umunod ta dita. Narigat ti makaswan iti trespassing. Saan ta nga umunag? Agparada talaang dita asidag ti paraangan da. Ay na, Ella. Madandanagan akon. Friend, awan ti rong nga pagdanagam. Siyak ti makamo iti amin. Sapay mabisina kon. Sana parikot day ta. Adda ginatang ko akanan ta. Ay, imbes nga ginana ako maitata day off ko. Dinak nga rod kayat atulungan. Sana ka sa tikayat ko asawan, friend. Oh, anya day ta iruruar mo? Kamera day to eh. Anong ti kamera? Pangusarak ko mapingay. Pag-picture ko no adda makitak nga ebidensya. Ni, adamot day ta cellphone mo? Ay na friend, aguli makalaang dita. Siya kundi makamu. Uray maturog ka pa'y dita no kayat mo. Rumabiin, friend. Ada ka din na alam nga ebidensya? Awan pa'y nga rod, friend. Ay, no apay mat ngamin agdwa-dwa ka ni Hari. Ay na maturog ka pa'y ngamin. Riingan kanto inton agang widnan. Saan ka makaturog dito yung kotse? Beka, Oh, apay. makitam ti makitkitak. Ni, adamot babae kan ubing iti paraangan da Hari. Ha? Nag-close da? Ni, inagkan ni Hari di babae. No kasta. Pudno ti atap kung addan asawa na. Anya ka diti pagsalitaan ta, Ella. Kita am dayt aladawan, Hari. Ella? Saan la dayt na? Adto pa yun? Nag-sweet da, saan ka di? Agpalawagak, Ella. Danggan na ko ma. Saan ko akasapulan ti palawag mo? Sungbatam laang ti saludsud ko ken ka. Asawam ka di day ta babae nga dadi taladawan. Pangasim, Ella. Di na ko masinaan. Wan-wan no saan laang ti sungbat mo, Hari. Nalawag tinakitak iti day ti Arabi. Ngam kayat ko asi ka mismo ti mangibaga kanyak. Nga asawam day ta babae. When? Nagkalaysa kami kini Rosie. Gaputan na si Kugak iti. Kat impilit dagiti naganak na nga kalaysa kami. Pasensya ka no, Jack, imbagakan ka. Jack, amin kaya taliklikan na. Nasayang at kadiday tangay naramid mo. Pangasim, Ella. Agwin na suwastan, Hari. Day tati pangadem ko. Naimbagag sapa, Ella. Kastamat kan kajet. Anya ter aramidam dito office ko. Ada ka di aramidam inton malan? Awan man. Ape ka di. Mabalin ka di, magantay jarwar. Okay. Sigurado ka? Wan ko nakmat. Aping ulit ang pailadamagan. Italaang ngamin yung manugot ka rumwarta. Masapol ko ngamin ti kasarsarita. Iti kasta. Nadardaras ang makamove on. No kasta. Saan mo nga ibalikas pa eh? Jak kayat ang mga tinaganday tse at tao. Gapot ang purpurak tidarak kan ko na. Pasensya kan, Ella. Awan ti basol mo. Tapnag daw ka iti pamakawan. Agpakada ka, Roden. Urayin kan tulangan ni Jirwar. Inton dismissal tayo. Oy, Ella. Apay kasta ti panangkit-kitam ka ni Jet. At damat gayam itsura na niya. Ha? Itala ang anadlaw mo? Kat kanayon mo makit-kita dito'y office? Hidyak manam mo. Kita ama. Amangan no na ibagam laang dayta. Gaputa kayat mo laang amalipatan ni Hari. Saan mat? Siguradom laang. Idi pa'y ngamin amang mangag ko, crush na ka ni Jet. Kat saan mo kumaagundawayan dayta.
Wan ka di, danag mon ay. Nagsaya at kat kuman, no kasta ka na yun ti panagis-isam mo. Anya ko mga itinagdumaan ti isam ko ita, kan isam ko idi. Espesyal ti isam mo ita. Sika talaga. Kanayon nakabulaan. Sa anak amang bolbola, ibagbagak laeng ti pudno. Nagorder ako ni Tikanenta, Ella. Dito ay restaurant ti paborito mapangpanganan. Saan ka di? Kasano ana amom adito ti paborito ka panganan? Naibaga ni Becca kanya. Kasta ka di? Kat, sakbay arogyan ta ti mangan. At ako kaya't ko asarod-sodan kan ka. Anya dayta. Mabalin ka di nga. Ituloy ko tagdaton kan ka. Adakan ka dayta, Jet. Ngamtim ako na. Sa anak pa anak kasagana ang makirelasyon ita. Amumet no apay. Okay lang kanyak. Nakasaganak nga guray kan ka. Kan may sa manwatawanin amang namnamakan ka. Itapahay ngagsurenderak. Nasayaat nga rod no kasta. Kat agyaman ha. Tanasaya at kalakta. Oray saan ka panpansinan idi. Agyaman na ka. Tagapukan ka. Nakumpletong ti aldaw ko. Siyak man matag saludsod kan ka, Jet. Anya ti saludsudan. Amangan matnoad ang asawam. Kat saan mo nga ibagbaga kanya? Ha? Awan pa'y, Ella. Singgulak pala nga ginggayta. Mapanag na kakayta. No kayat mo, iyam-amukan ka dagi tinaganak ko. Itamot laeng. Naimbag agsapa, Mela. Imayak manan. Anya tararamidam dito eh. O may kasukunan. Sa nabalay. May samat lang opisina ti papananta. Ada ka duhak, ni Becca. Imununan ni Becca. Ha? O di ang commute ang langan. Laki din. Aglugan ka langan ni ti Kochek. Ang mga niya ti panunutan dagi ti katrabahuan ta, numakilugan akan ka. Awan mat siguro ti dakas na. Tag para tamot a single. Ay naumunakan, sumaruno ak tulangan inton madamdama. Anya turasan. Ang mga numaladaw ka nag-commute ka. Sapay traffic kita. Sige man lang. Lumugan ako ni iti kotse. Naimbag mo ta simbang patkan, Ella. Apay nga da ka dito ay antigate ti apartment ko. Kat rabiin, hari. Asino di lalaki anang sukon kan ka itay? Ni Jet ka di? Agdat-daton kan ka dayjay? Aguray ka man, hari. Apay akasta ti saludsodan. Nagwin na swastan. Kat awan pipiyang mo, no agdat-daton man ni Jet kanya. Naimbag ni Jet, tasinggal, awan sabit. Agsina kamin kini Rosie. Mabalintan ti agdan na. Anya, mangmangag mo ka di ti bagbagam, hari? Nagsaritaan minti may papaniti daytoy. Kat imanugot ni Rosie. Sustinto aklaangan ti anak mi. Saan mun anam namaan nga umanugotak iti kayat mo? Ay ayatan ka. Diyak ka bala na mapukaw ka, Ella. Adan asawa kan anak mo, hari. Panunutam kumamot tirik nada iti kastangar aramida. Isa pang nga asim. Lipatan na kon. Naimbag nga oras mo, ma'am. Rosie, Wen, siyak da ito eh. sige, agtugaw ka. Agyaman na. Anya ti gaganam. Kaya't kalaang ang makasarita.
Naimbaglaang tanaranaak nga adda ka dito'y apartment mo. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. May papan ka ni Hari. Numabalin ko ma. Makisinubyan ka kan kuana. Anya? Iti anya aga po. 5 abulanan dinapalabas. Sipod na kiwin na suwasakan ko na. Sika ti ay ayatan na. Kat napilitan laang anang ikalay sa kanyak. Gaputaadan anak mi. Pasensyakan. Ngamjak mapatganti kid daw mo. Pangasim ko Maela. Dakal tinagbaliwan ni Hari. Sipod na kiwin naswas ka kankwana. Sikat ti asawa na, Rosie. Okay laang kanyak. No sikat ti pilyan na. Maawatak. Uray ni ibagam ang maawatan na. Amok ang masaksaktan ka. Ilaban mo ti karbangam. Saan anasaya at ti kastangar aramidan ni Hari kan ka. Tasyak, nakapangedeng akon. Diyan kun kayat ti makisinoblan kan kwa na. Diyak kayat nga damadadaal a pamilya gapula ang kanyak. Kang runaan na, saan anaan-anay tiragsak ko, nagtultuloy ti relasyon mi ken ni Hari. Ella, pangasim. Ilukat mo ti gate. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, Hari? Nalpasan ti amin kadata. Kat sapay ko ma, tamaaklon mo dayta. Sikat ay ayatak, Ella. Pumano kan. Diyak kayat amakita pa'y ti panagrup-rupam dito eh. Ella? Oh, nakariing ka matgayaman, babe. Anya ti aramidan day ta lalaki dito yung apartment mo, Ella. Kan babe ti awag mo kan kwa na? Wan, pudno tinangag mo, Hari. Nobyok ni Jet. Sana mabalin. Pangasim pare, likli ka mong tinobyak. No di mo kaya tigulo. Ay ayatan nakpay. Saan ka di, Ella? Saanan? Ni Jet ni ay atak. Kat iso ti pakikalay sa iso ang pumanokan. Kalpasan ti 2 atawan, nagkalaysa kami kini Jeff, Mr. Lonely. At damatan may isang anak mi. Kastan kitagyamanak. Tuy pagayam mo, Ella. Ella pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at launay taliniklikam ni Hari. Tapud no launay tay kunam. Saan anaan-anay ti ragsak mo no nagtuloy ti relasyon nyo. Iso nga ita, nananayin ti ragsak mo, gaputan ni Jeff ti pinilim. Bueno papagayam, may kanangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ella at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.